bema when walking summer can say September 22 when am I Ernestina by UB Nana Yafusia and Afugu George Mike Frisco Dinah and Son Damwase Fosuya Evelyn Hannah Eje yene one of it for papa Yamishramu Samotamo Mamiechi Obiba Evans Obiba Edamwase Edamase wabo September 2 to walk and smackasi Baba Emilia Forson and Swaba September 2 to IBJ say utika kraka wakane ha won't to me what Abusia for open your Bibles quickly before Pokwabna go what translate ya my ye be hwe to for awade any said yes say ye boy abrabo ti ye be yesusu dua bi e de ahwe Priscilla ene ni kum Aquila said the omo bo omo abrabo na uka mo asema yes they were first century Christian couples. Acts 18 asomafosem etidu nwotwe fa Bible ntentem na yenkohwe asem wo Acts 18 ani yebehwe Priscilla ene Aquila woma brabo ene yene Christopher nei yenso ya brabo aya yebo yedi call heaven ententem Acts 18 after this Paul left Athens and went to Corinth. There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla because Claudius had ordered all Jews to leave Rome. Paul went to see them. Meba yedim yenuma chireno Paul free Athens call Corinto ehona na wo hia Yudani bi a wo fle no Aquila wo wo Ponto na one ne yire Priscilla free Italia ba ho nkyereye efri say na Rome ohimpon Claudio ahyemra se Judafo nyina emfri Rome asase no eso wanka me kura Misi subim yenuma kire no Paul free Athens call Corinto ehona na wo hia Yudani bi a wo frɛ no Aquila wo Ponto na one ne yire Priscilla free Italia ba ho na enkyere o free Italy efri say na Rome ohimpon Claudio ahye say obi a on free Italy ho no enko wo mu krom na mra Paul duru ho no okọ wo mo nkyɛn eye den ena kuro kakraka Paul wanko obi afie sa Priscilla eni ni kum papa Aquila. They were first century Christians couple womu ye Christopher awarefo ena aban bi ahyemra amo madane evan say refugee abetina obi krom na womu nwene entomadan ena Apostle Paul nam Awurade asem kamu no Awurade asem ho da ubom no obepie kuro no no okọ mo oyeden hu se a Christopher awafo bi ewa ha edin abrabo ne wu da na die ama obi ehu minim se Apostle Paul ko kuro mo no eye din obebusebusa se me pe Kristo ni bi efie akoda enos ene papa yi wona ne yere omo ba hakora nche na ye hwe wo mabra bonu a efata Kristo enti kobo ho na Apostle Paul ko ho no ohunsa ampa Priscilla ene Aquila omo ye Kristofo awafo enti ode ne ho bowo ene wo mo enantse ye wo ba bi wo a ade yaba na wo dwane se yeti ba bi bobra ni ahyemra se yentudo enya de emrew oba bi okra woni wachi ma obedwane ba Priscilla di ni ku achi ene ne bai wo mo ba ye ne so wo di obo abrabo pa ewu kronum emye di ni ho adanse mi busaw
baby amutie e ka ho a mrono awodo sen wa transo wa wale mfie miensa watu dodo sei eburu num baby a won sene ho edru kwase da udukuku ni tiremu setie nie wo Kristo somo ne de wo de wo no ayi obi tan sa wo so kwa sori okay kai evi sofo anwoma no a asem no awra o kan say baby o say se ema binum mpo abrabɔ nya ese so wo hwe yen ya Kristo fo ma na brabɔ so no mu di sua yen se ma bi kra wo ye wiasefo no so ma brabɔ nya eso mo hwe yen no mu to me de sesa de bi busa wo ne se enti mantamu a wotie enti obi betimi ahwe wo so akwasore se wo ye Kristo ni odua pemo bodua pemo edi kodu sirin asili diamo obi Kristo ni ba Kristo ni bema papa Aquila one ne yire ne no omonam no mo ye adwuma bomu one ne yire ne nyina no mo ye adwuma bomu eti apostle Paul so no no so nwene ntomadan e no be ka wo mo ho e no mo ka bomu de me busa ne se woni wokum ye adwuma na nadamfo bi be ka mo ho se mo nye partnership a wo su ban e betimi ayi ana wo betu be ma ne kurafo akeka nsem e ma bebre egu om kunu adwuma akwara we nye inadi we ti say pamono me say ebi mu akatua kora wo mu betua wo mu nkoda aka wo mu yire no mu ne tu wo mu fo ansan ye tuaka apostle Paul si wo mu wasem papa enti no kosra wo ba bi ye betire bia de bia meka jadi papa e wo ho efie na wutimu no se ba se wo tu a ma wo fie wura nka nkyere se a sa akopusu die menya kombetena akopem tama ombe si wo mo dan na o matu akom enso wo kwa na ye de praye ye prawotiko ye kankonsa Kristo di ba ya brabo tisen Paul ne Aquila nante wo bra na ma me presela account tutua bi ama obema bi wo ho a ne nyonku bi no ne nam a wo boa no se ne yirate wo montem jealous emfaso ni so ohunu nyonko na yen kasa danfo ne bi ye but e bi so boa nipa e de achie se wa mo montem asei adwuma no a abi je ko chere womo ye basa ye bi ama womo ka bomu ye adwuma no nante ya enti se de abram pade bia ya wo ka se cross no enya sam keto a wonko abetimi aso a it is okwaje to ho so wo ye Kristo ni ba ana ba ma usu epan ense Kristo emfata because yemfa ne say enka awafo bi abetena ehwa ha awowo na bia Ghana Pentecostal Council na say Christian Council pani bi aba na wan ko bi afie na wo na wo ba eyedi obebusa was onwasem a ye be ka kire no enu ne be ma na ye den aba wo sa na si wa Apostle Paul eni Aquila ne Priscilla ntem ni eso oboba ho kra nya den enche enso no ma yisu ba pa bi e wo mantam wadi oba Kristo ni ba edi ntoma boni mu gina bonten botwede pi Kristo ni ba pia ni street ya yase esa asaba ji jollof emusi afamu beye ensia hihye ne ntumam ko yase aduane ho ene ma se basa ese ye Kristo fo a mama yesu ni ye ban ense Kristo
Near me catch our rain say, just bampa, oh baby, I would see him. So why you be a ye? Baby, as I say, what to aban? Desubampedi. No way, dear. Oh, qua. Yanka papa farm. Ne mema na brand down. Afi bia. Otua, ne time swinty. If you rise, me the mahaya, my pajama balance. Deputy musica baby. Sansen to one doors. I be yet it's a ma. Yakasa, my lady. My lady Yankopo Mishra or Yay War, and Samson Kwa or Namoso, Edema, Yasene Adasen. Na, and Komui ano de pa, because say a share of my Ghana, you say Ghana a Christian country. And so, my lady, a real sick bonny a costumina, a Christo for any dignity. Now, she said, me Busa said. Yena a ferry say, Quasoria. A nipa be who say, Wokran and Brabono on count. Into the Bumo, as someone who could go a sorry one, say, a sorry a year corner, ye said that you know, ye being a Christian chain, Ako. Ah, ye quite sorry, you know, to something, Bando good die. My lady, Abusum 4 crowd, the own says Sabio, say, or ye bonia, Busum Lucum. No cousin. Na die hu wi ase pa ajay mouse no kwasem Valerie adie hu pa ne se Kristo ni ati nyame fie edi bone de ono wonye Kristo ni de ye fa ne se onim twro no nti onim de ekoso but ye ati nyame fie a ye nim asem no a ye bu ye ni agusu edi bone no Valerie ehu oye makuo pani oye asore pani one the Lydia sorry, or Tonyo was sorry, Scripture being her winning, and so bonning comrade and a honey free. Now, your best lady baby, a brave dear tremble 90s honor, you move near tea, a grass, and papa no a software. You pursue will be by a crew nurse or a church of Christ in here. Or to me, Ginny Pandemic and fear, we are 6 months. You can't know working under probation. You move be school, I hear pet, you must uncle phone even a boy, a man. Yo, it's me near Juma. Or buy an amoyer bassa. Confuse. Auntie, my lady, me busa say, will be crowned where Juma, you will nipper be more, or boy, mommy in the papa for. Ah, ye be more, or must suffer my grandbono, or the cock of a suffer niba. So, per se, buono, wouldn't bet now store, or be only a minute. So, it's a bimus so woman yet. But I never be more born in dinner, you better say near my way home, I yes, I did. Eti me buso say maame a wo kwasori a wo tia wade ase nti kwan a wo di kunu faswe no we ne yet wo sofo tekere wo o hia ne sofo sisi a odade fom oba fie no ohun ni kunu a onfa ne kunu nya hwe na bi abrantie kwasori ehun sofo maame a obunu sofo maame pa kotokoto no brand ho asema no enso oni buo ba kokora ama na yire opani sa wo yesa wo nna suban pa adi se Kristo na Kristo fo a ye ka no asomafo no eye sede na omo bo omo bra se Kristo su nti ne de to om se a Kristo fo nie edimi busawo mantam a wo te na yeso ye Pentecost elder no wachi asem te say yo as a Pentecost elder mantam a wo te na wo ye Pentecost makuo pani Church of Christ makuo pani no say ne ka fa wo Church of Christ makuo Kanso mo de muntima. Omutima ko. My lady, ye wo bi ho no mo a, wo ye sofo yire. Sofo ntimi nka asem nkire no. Wo di nkomo kire sofo a. Ade be che no na congregation ni nyina. Bi ate. Because sofo su ehun akire no. Nti wey na wo de kwa kosa Priscilla. Na my lady platform so bebre no mo nim se Priscilla kwa na Bible of course. And then nyame na wo so akoyi sa nema we nyina aba. Zule kan nyina mo nim se Bible. Yeah. So my lady nti ye best repi wo ye ka sei e mama ni bia bre wo dan han ho e bimo atu amantuo e wo kumase awade mfie mienu okoye watena fie be 8 mu ne yire akomanye da bia no o se me yire so won tena fie ho e di ye best repi awade no e ayonkofa wo asabi obi nti sika ngwa no etamfo ye ware se betimi akoya nim wa abrabom na ye ware se ye brabo betete apansam
enti se wo ware oba wo ware bema hunu se wo na wo kɔ boa ma nipa no nipa bi mu kura wo no ho anka niema nkoyie no ebeboa enti ye besre enkabom ene awade eyade a ewo se dom nya so mfaso ze ye maame Oheneni ene bisa abrefa wo hosisie hwe dom a enye nipa wo so emfaso biase enti ye live an exemplary life ewa abrabo no na Onyankopɔn so enhyere male ye da se abije ma client ni tran baby out here na we ya na eretwa so abrampa ye tete ma na ya kasa kire mema male di me da se pi nyame ni biscuit ni bi ma kola ye male di onko nyawa bebe de wo nie abije munyi biscuit bi mla ablanti ma ya so be ko ejam male di ye tete ma na ya kasa kire mema male di ya asem kese ne ne ye kan ho asem a Christopher asem male di en duru kwasi ada ade ba kwa me pese mi hunu ne ye nyina ye hye ne nso no kwasi ada na ebe oh male wie kwasi ada no pa wo be kwa so dem bi mu ayema ai efre nwumre koso bia ba bia mu so ayema jaibe male di a Christopher ya edi esu ene ban no mu da na di se Christopher male di enipa edada won ho edada won obekwa sori akoye se ne se ka se Kristo eba na won ne bi kai ebre bi na ka koyi heaven ho ebre na set frimpon ya wonya ne ba bi koyi no kan story bi wose no wo su ba bi mu na enam se nwuma no 20 na sa time no na dodo na enim se Kristo ebe fa ne na won ne bi kai enso na sa time obo sa time no na nyema bibiri ho no mo na nkoye won abrabo enu na nei enipa bi da na di e wa asase so maledi kronkron wasi mewrade e wa so dem obedru fi maledi asole no waja akonte onya mu asem na maledi enkomo ne yedi so obedru fi maledi enyema e be koso no onu obi ba nete e kwan wode ne be fa so no maledi enu ne mfata Kristo so ni Kristo ben nante maledi eya adwuma kese cross no nkwanti cross no enya de keto odasani nkwa betim de atukom eya wokofa de asem komu amaledi enyema ensem fra ana wo ye besre na dia cross wa maledi sa cross wo nya hu bi e dia be abije ne ye po ye koja mahwa enuamu ha ngodi me abije koja me koto bi mekere maledi nya cross keto dua no emu duro no enya dua keto a no odasani tani kom no kwa o kan bia da wo so akwasizi obi se obi nsuma wrade na maledi won kwadi tu kom susuban a wo da na di nye enu ti na me kase nipa ba ko kwa untimi fa aseni zen tu kom enti na yentu yenyina ye ho fo maledi so se obasum nyamia maledi pa wachi e won nyema bebre ho ade bi wo ho mfata kristoni e wo so wode ne nsakra kusum enso obekọ ba bi kro na kristoni ne firi ho ba maledi ene kristofo enye nansen ya grace we bia we ye ketwa ya grace ne nso ye wo bia de ho ya fa bia de ne to so we dey ni free so bia de kese bi ye odasani won ko ne da ne kom maledi nansen pa na mi hunu se maledi ye se christian country ne o man nansen na mi hunu se Ghana fo bi pa bo som we ye wona kakra kanyina ho maledi na da sani kom na me home na de we da kom eche so e Kristo ni maledi o a Kristofo na di to ko maledi na dan kom asuni suban woda na di ensem fata na maledi mesi nanse na mi hunu se Ghana fo bi pa bo som papa o mu fra so dem no se busa ba bi a tegale konfo na suman wo no busa ba bi a dopo wo maledi enipa dada won wo busa ba bi a bane o so wo na ba bi na sakumba wo no mu busa na nanum sa maledi enada o kra o so be ye nwuna maledi no ye nwuno Kristo ni be gira bontin e de tumasi ni wo ko diatem ofiri wa no odwala ko wura so dem konkron ready ye chira maledi enada wo ho no Nyankopon on pen na da twetwe wo dada na maledi na bufi so ba so ahụ wo hwe ntimi so ano wo ntimi so ano wo ma Kristo ni ayama ni kura tu nsanwe maledi obewura fie kura na yam hihye no to se na mi ko twa bi de besi wo de ne bi sei ni trinwi nyina yi mfiamfia enam Kristo na da katu ani wo pia obi anim so okrokro ni kunu enso yare maami ni ku maledi so ahu Priscilla
sabe maame ni ne kunu maladi entinei si yi ni paten bia wale 14 bia ejira maladi dodo wo mu sa maladi anu odie o aso ne nipa bebre dada ho enam ne ntuma papa bia wapam nti ehefa no mfa nkokire wo de kwa aso de ma kokire dom na on satira na adwene da nipa ni so wo ya asori ko ni no nye kristo ni esi asori de obia ekobi nti onu su kobi akoturo ni di twa ni bibia maladi onyani nua no oye ne bone a on kaise owuam po na temu okura beba enti ne maladi ye tu ye hofo na yen sesan adwene siasi ye be ye nwuna maladi ye nya nwuno ye be ye hye so a ye nya hye botrobo do de maladi enye o so ye waji so be botrobo do maladi se di nyakopo abufuchi obesi aba so no won ha wo ankasa no unhunu ho ano da kopim so be frasa so enti so be kwa so maladi kwa sori ne jadi mpa ewo mantamu a wotie ho anase wuwu achi kura no yetimi body malady papa bi obeti Pentecost mi krom chechire ebesi ni eda so de boni din ye friend eda sen eda sise eda so de boni di wom na di Pentecost ba chechire satan em papa dai dai abram pai san ko em papa dai na udo wom malady me kon Sunday school ya chire mi free mi kura de mu a I say what to me a baslide the crowd. David malady share abodi na nanu machi me hania ma bi mi pense niema bi mu ahania ma bi obesako Pentecost entina si mi pense niema bi tu besako Pentecost oh malady untie that last time ko mi pense niema ma hade enti malady jadi mpa wuwu aya bodin anasa woti ase no atu afri kro no mu a ya hwehwe nipa we akira kwai malady ye woni pa bebro ma ko haida se de na wo ka no wo firi fie kro fie wura ani age se busuafu yi efiri me so eduru kwasi ada ni duku kakraka enso obefie ntokwa atitwie ho na de ntokwa aba wayi duku na to de abom obi tu firi fie o malady efie wura kure sun na wo koi anka menya nka wasi udi awie malady enya dimpa enti se ni Kristo be na ntia malady ye mpa ye ho so ba ko fo ntimi so ni brother na wo kwa da sani wodi asani ade te za tu kom na obetimi asoa malady mo na do mokra Mr. Champion ye tete mawo abije mi enfa course num na fe yenko ye be isu nkotie na ma sabe esompa ewiase ba bia obi anim se ne atwere konkon etie ene se Priscilla ni okun adin abamu a na ye adwuma kase ya wo mu ye wo wo mantamu ana asodemu enu nti na ma wo mu din abamu sabe enye obia na ne din betimi akọ enwoma bia ewo Ghana kura bo se yetie fa Guinness book no kura anya obia na udin bekom chese o ye adwuma so enu nti no the friends edin aya wo benya se wo ye nipa asemasi no edebe na wo ye ansa na wo nya saa edin no edebe nti na ye bo dim papa anase dimbone na chese dwumadi aya wudi ye nti na ama afoforo ebo dim papa anase dimbone wo ba ya wo ware wuku edebe asetra so Kristo ni ba wo ni wuku etie na sabe afoforo so ahwe so ede aware bi foforo so ahwe so ama wo mukon ado aware ediebe na enkrofo ehwe wo age ede abo wo mo ebra se sane ma wo se mu nyina no se wuto esini ewo mu a eso hu se onyankopon esom na ya wo so som sabe wuto sini yenko wura asori dem enkrofo bia ye hu se asofo maame no no wo mo beto wo mo de wo mo chede ni wo mo sika ebeto wo mo nanso abramapa no de wo mo emmo enu ti adwuma bia ye wo asafo no mu nanso ohia ni bi no oda no na wo ye na onyankopon wo sra ewo no so a wo pegya no na so wo pegya no na ye wo mo ya ese wo mo ekodi konkonsa backbiting na so of maame na ma chede ya wanya ni ntino ontimi ka sa nipa no ase na dwumadi wo ho no mu a obi a wo na duma chede nyankopon ede ma no wotimi ko opotiri obi de efa ma obi abe ya sa abdom no eni ni so enu nti se wo ye o Kristoni a wo ne kwan so mo wani every situation bia ya obi atimo ya wo ye onyankopon adwuma obi timantem obi ya mani tua so fama me obi a betrantem odi wokunu eba
Mammy be ye, as I saw your corner, and yes, or the Ketua, and so be ye ma would do what the no, I want to know, not just a word to or bounded ye sooner than we are from a woman and son, and then tell my or Tiano, or beyond Panasem, no Casa, or Sian will be up Masama, and go for Jamugan Channel, some can say, as for make a near minim, go for Jamugan channels of money, or one more cross, Sabio, and Kawu, baby, I won't show cry. Yes, you have some, yeah, throw it, shout. Where the antis are not Suman or background woman. Some promise they send me a count, sorry, I walk quiet. And you do quite Radina coupon. And then you fear what dear monk for ya, so almost of mammy. Ya, you have a hope. And which never send me Cheney say, a dear I don't send and go for you or Christoni a bar and a Christoni a bama. Some mammy says, say, I may be Miss Lamira who. I dear Kayam Temu, or we Temu be, or time in Chenata. I can't put my friends. So, mommy, what did you say? You send the boat to me. What the war be chicken or chimney? Or nobody want to send me. Send is up than the BB so. And I watch current every me home. So, mommy, I was out of you. Oh, Raddy, and no name. I want them to tell me baggy. Now, say, then, with this simple minute and tell them Saturday. Miss Saturday, almost last 7 years a day. Hey, we see you. Yeah, drawn on no Christian. About Penny Mutis. I'm ready, Uncle. Maybe we are going over that. Would not quite an enemy. What you say? Some one take the milk also. Said no say into a question or quite sorry. And then you can say, I'm going to say, I bet them can what tamboa. I'm a fan, sir. Some family, one would say, in a real sim when near my air caution. What friend will sue a nipper? She and more won't fence to sono. Now to soon, and never do cause for ya and what by ya would fear. Who could ever fear of my name? You must say, Akaba, you must say, Cocuba, to one man, and there's what tell baby no one, sir, and sing your benum as a problem for short time. Now, so a bounce of swat. What Bayer said, Joe Jono, Najan was on my own kind of share for man, and go forbidden with 2 or who could you know a slipper, Sabaman Babano, or Christo need bad dear. What the Christian academy, yes, I did. And then my across was area, Debia, and Mancodan so Elsia, and then Codelia think and say, Yanama Bontia, Sabio, young Yadrin said, yes, she be. I saw one ever qua, you got chimpa on them. So one of a qua near J. or woman per be a class and Nimu, no so for preacher, or no so Sabi. What Tabentino, no, to know or show on no, your Christian. Tenia can say, what Christo Bra, Yamo Bra, yeah, people will look up to us. No one must say, and that shall come on. When you go upon, I can say, more a quan no coffee. Yamija win your way and prepare. No, we do baby now. Your board was as soon as the nature of money, and yet, and to make be a year would be a year you crowd will be on. And so who say, woman Christo at the kind. Why now a year audience? We are say, I would say, and one a year audience. Near the kind a year, a year, a year Christo. Send your audience and when you send for me and send me, and now man table for a year show when we are what to see. And it's you who you said, I remember a year Bobiano, Yababo, and now with DBA factory also. We should live by that name. So we are dancing, and she said, you know, anyone else of money, the Americans say, any young trans. And you know, or Pia offer Christo. Now the cross you are brought back and what's my caca, and the other 2 come there. Who were Juma? Now, one young is also a radical person of my medasi. Yada say Abraboa yebo Aquila and Priscilla. Yasam ye free asoma fusem etredu watch. Acts 18 and 1 year case. Say ye ya Paul whom say a Christopher wa phobi wa ha. No mo ba e kranche ye no. E kire se wo ma bo abrabo papa bi. Wo mo ba ye nche ba wo ma da suban pa bi. Edi ewo mantamu ti ye Christopher yi ye na suban pedi ba bia ye be kwa akotena na ye kwa ya boye dimpa akasem 0554931931 05489312. Hello Pacho udi entio Oheneni yajo ene bi me ahon blase me dia ne bi God you di chao papa pefi chao pefi ya ngoe Oheneni mame mo wa baso na de bia me ta kan se mi se nyansa so ba ifie yade oba kwase yade obeto asem no e nya no sum sanfo
Uya, what are the best now 15 so. What are the share as I come on? The best friend. A sofa for Unite Biela was here as ya young kind who say at the moon, Yamaya, woo. The working so at some woo. Now, only I deal with Metro, Shimano. The little deal they will be at your support attack in this way. Or from Yamin Salim, with Okum. I'm not sure any family who say, we pay one in the village. So we pay what you are picking, we pay what you got money, we pay what you call for, so you think Yamin Salim here a woman. It's in Yamia. Hello. 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 Madwa. Hello. Hello. Good afternoon. Down kakra line breaking. Afternoon. So maybe you get soldier. You are going quay. So my say, you know, I will fix it. Okay, or your prayer tower. Yes, na prayer tower usubanye de wana wubewu obi be po wani suaku because wona mugirejina wa amude mugye ye bompa ya mugirejina nkrofo achi na usubanya spirit ni be twawani so akun. Hello. 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 Ejampa chodi ni baby akase free. Le ka se bra pa. Yenti o. Hello. Yenti o. Hello. Na jobe fano tadi jowa o me ka cha sa fono so echache oni babia o tie de ne bo foka se de mo kana wi na nyamisha mo wape Yedase. no babia ni na me ko ka sei Yedase pa nyamisha. Yeah, konkonta o mo pe juma so so. Ne kokotena sie bi ni siri ho no na ameba. Na esiewura no ne package no me go kem. Ana dem bai na ko pa dem ba bia mba bebe ma trans 7 years ne hadan. They say mo nam diji esiewura sika gu ne ho no mo wa abutire oba wa beje bibia me ni muku. O chata me jira ho kra ya no wanwa. Esi ha me ne ma na tia so ma obi am plan de bi ma trans 5 years ne na me praye bibia. Enti sa wa ni su ma mpa edi ma sa na me ni sa he me mo so asati so wa nyi me bia. Ni so 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 ho no. Nti said the Dana na blampa kase de cross na to ekom de na enko ba bia o atufuma ne fo ntufuma ebinu mo so ye fi papa afo mama enso wo fia Yo, yedase. Hello. Hello. My entio. Hello. Hello. Me pacho entio. Good afternoon. Afternoon. Mama, me won show pa one no to put the name is to Mama ka so te me asa 18 the first year we to go to a campia so 18 Yo, edas. months. Acts 18. Asomafo enuma etredu nwotwe. Wo pesa wo kenkan Aquila ne Priscilla ho asema wo de kan free ho. Omni Apostle Paul nante ye ewo ho. Acts 18:2. Hello. 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 Ejampa chodin baby akase free. Yo, yenti. Madam Asinazu mo ko ma Ghana phone na. Me program in town show me one time say. Hello? Yeti. Yeah. Madam Asinazu. Jai se utie wo hono bra akase Okay, yeti. Madam Asinazu mo ko ma Ghana phone na.
So one time the free and I'm full because say the who can call TikTok. And my mommy here. Me full of your money at the I'm sure. Yeah, that's it. Hello? Hello? Brahma, hey. Hello? Pacho Yentio. That's your friend Eric. Is that a few commercials? Mr. Eric Yentio. But I mean, what you told me na your mommy who's campus, Meneno, we had a contact on issue be na the group and no wife in the group in him. Now, they only say, my wife a free group in him. Now, they only say, you say, somebody, I don't know, some of them. And not as a migrate, any problem, BBM, man, also not as a migrate, I could train now. Emma, and until what free group, so she put another man or group in one bomb pioneer, you know, free moon. I went chase every to no free moon, and then I've been really bonnet. Yo, and now no. I feel na all parts or I'm more parts of this. That the only time to say, man, winning. The only time to say, I see all parts on me, I mean, the ticker from the side of my mouth, the ticker from the side of my mouth. If you're 90, when you're doing that, dear Niamano, you say, what 2 hours follow for to want to be anchor. Me Pacho, I'm not going to get to the doctor. Hello. It's me a so many hour number. No what to me at a chino. I'm an answer. There be many panel. Bra, what platform is to ye free so? Or say then ye free platform so. Hello? Hello. I or say then ye free platform so. Okay, me, I say. Ono the captain say the phone no say no ko ba ye no na de na onye group ni bi on say ni grenti me captain so mra even kra mo and still o free group ni mu no afa wa kwatwe mpra nyina o free group na me ka say eno na chire no na nsem phone them kan because some no group ni no wa futuo ni on fire kwa no obo in Freduma media, not more baby, I'm a mini commander. Mayba, not the Subaya pa. Oh, fine. All of a sudden, on near Martha. But it's somehow can see a woman in phones or after me, woman. Meaning, the papa be the mouth, me come anymore. So, what do you my pick number? No, my friend, why? Me patrol Marty, that's Papa. Woman of faith, dear Mr. Champo, see, be our matum say woman fra. And now one quiet pen. Na yet see warm one cassa. Tis how your bow when it down say, Upe be a now better up my platform, Nesso, Busumisia. Now, Kuan who changes Womua, and you now be free so. Once our prayer will free so, about for Yakodino. Because Bema answer or say, Onia dream papa be I day. A man be Tawalia when you say, I'm in a bebemua. A big group. Sawa kogu awade empa mfi gani na me betwe ni perika wo me ma e fan profile no Mr. Champon me see enani 3 days ni ye session bi na issue bi pie ye na obi frame o se ono an ne sofo awo penti ono an ne sofo ene ne nakoda e bi Roman fathers chese eya wura ho sem na may be so na memo mu yesani na nyame pe hia wo mu ka so mu se maybe wo ha wo mu no mu take advantage o nyame pe hia wo mu ka me say wo mu di stroke awa no so nsu a wontumi nkasa ene pe ko wo if I be a woman of God wo ba wo te wo na se a wagye wadi se ne sofo ne wo ne ku nyina ba wa sorry ya hauni na utumi da ne koda osofo me say wote stroke wa wanu akatu ene pe wuo Roman father wo so yes ankwa asem wo ka shoku na esi fom na etifom ekure ebetuwo enwansi ne bedi wachie
Would be cool. Mammy, trans wine near Tamason. Now no ban and a pressure. Yava Bacope, near any petty bonnet to do. What's the platform so yet? Petra Petri, also I got to any gas here. Woman of 84 more platform is so. Samati, Munia be out to see. Also be a crocodino. Hello? Good afternoon. Afternoon. Madam, yet too, Lakasa. No. Abijanya, you free sweat. So bet you catch him. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Hello. What's it there? Who person join the group? Who person join the group? Abramidi emu. Ewo TikTok and Facebook. Jaudin. Eno telephone number. Yeah, be free. Eya rahu semu. Me catch her. Me say me. So a woman of faith platform nana brampa. Sa wo betra so busumi nsia. Na wo ko ehunu changes a. Free soko. Na wo nya wadwen se. Wo besesa. Na wo nya wadwen se wo pasumdwe e wo fie. Se mema ni bi ho aye session mo no mo gere no mo tie. Na mo tenkyere kyera. Me de ma wo mo. De kan hunu se wo kun onye bofo. Boni pie obitimi ye bi no, onu so betimi aye bi. Eti said ye wo woncho nya bofo no, ti de be si bia no. Na fa chem. Se oye nipa. Na wo de ye den di man. So pesa wade ni ye ya. Wo di ama no ye wo ba papa. Bra wo ho ase. Na wo de di man na de wo sesa nipa no. Ah, wo se patame ewrade me ho. Na mema wo de wo akoma pe. O baby said Abby. And you won't pay. Hello? 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 Hello. Pacho, would you see? Yeah, good evening. Hello? You're for afraid my dear Nancy. And I'm me make up sin an abrampa, me baba, woman of faith. Esbel glams, one obey a minimum me. Esbel, baby, I will be a mamma, that's why. Woman of faith for me, man back on the mammy, and a baby you make up some. And what be a mammy. Facebook for ne bona basom so ayad. Enti. Case number 1. Christiana wahene wa we a complainant e no free buy ko fodua. Why no wa ba ne kwadu Eric Mensa dodo na afra no kwapia. E no wo wasa dunkwa. God! Oda you go. Mami Christy it your Bible Quran e be focus your kasa precaution apuni bodu apede ko ya sorry e ma yesom emo your assemblies ya wa sorry ba o e ma yesom you peja kosore bodin eyeme Christiana Oheneni wa mikra Bible sasa ma me be kan nukure trodo mini tro unyame boa me Oda. oh me kase na me ma me dia koso ahene wanti me ma me na waba me he de asem na do na ma ba fefe ma me we de mpacho ni be ma bi be ma ya friend no Eric Manson apia atija me na atana 13 years ni na first one no okoto proto ma me ndi odo no ani sika no okoto ye to bo ase fa me ntu am di kan ko gina poto so ansa usia ne dabe a che 13 years ni na wo mfie sai na mo be sisi are me 37 and 13 years ti titi free man achese ya great titi free man afa balance na mam nti na obebe 24 you na hu no that time they send when afu atua nti ushia no we nishia no wasadum kwa ha ho na ufri you ntu ono so ma me de mbe wale o ti bla no so ba ho be ye adwa no so no ufri ono de ufri ha you na ushia na ere
na me ne etwimpna mo twimpna do say etwimpna be 3 years mu abortion pm no krenko awo abortion pm ma abortion ni pm baba abortion 4 me ka kire mo say premarital sex enya obi be kasa meboa mesi abrabo bie kristo nim eyowo bema so hia no na brampa no woni wa na wo de wadwen enene nante bad ade bie woni hu bia hu ti say moa wa no aiden wadwan bonya ko di se wom na fe adwen na sei na wode na he na kuma eti ade anya kra we de metimi o so wale mi obesesa enie abortion nan enye nyame ne be wadoma ka wo benya bi sese wa wo sei onyame do odo pa ka sei enaja afchire do ye wo ho ade onye me ho ade nene mua o ye de adwuma papa acho ye fam o ye kuya adwuma odo de afu koko jo na wo so ye den na misi adwuma ba edu ba mi jai na usua de adwuma Christy hairdresser nada na ojaye awo no beba mu no kase rade me mame ti emu ana mene na emu ni koko afo ye nyina na mene na edo dase ahya se no anka nchem so mu ani edene achire mbe hu se no oyere mu se no oyere am sisi e ben den woni ne 3 years wan so oyere sa de no sa antes no sa plan na twam mu fa plan foforo de biom ya ni enim so oyere no eti Christy obedre di pe ma tsena 3 years wan so oyere no no koda we pachona omoye costo wo abusia fie nti sana na ire nti na abusia fie ena no te no so asini dan wo ase efre ho piti so eti asini dan wo ti na ho no ne wo so wote meme de okwa dan maame anam ni tim ti na meme ni se ni fie ono me fie na wasine ho na ye ni fie eti krom obia ntia wo na so so wo yire na me ho amaba ho fufuro 3 years ni nyina obi antia wo na so ni bla ba ko no beti amana so nso na time ko ni bla na ope ne maame no sane bla na na be ka kire me o se twa na ono asa be ka kire me se ope me ni bla na nye collect nti mi twa na bla ni mo na me ni ono ntena am se sare ndi mi nti mi nye sa ta na oni bla na trenya sei ni atra na bru 2 years okay ena muguso ni muguso o boa no e wo kua adwuma num nti emu ho no na me ka kire ne se siare dunko assistant ne nko yie mame nti me kwa akra pa adwuma ye nti mi ja no ho kwa akra na kasa ni nyam no ne to prot na ansa ma ne to prot ne mame ansa na me kwa akra o dunko aho o dunko aho wa sika ono ani sika ene otoy wo so de imam o so de mame e wo kwa de nti no so de imam o si wasi de ama ne yere nti o peso si bi nso mame sa tam de no wanya hu se o yere ni nyina ma o hu so obejai no so apata na yere ama ne da mabusu afo frɛ ama so apata na yere o ka cha mabusu afo so o de dan na yere so opedan onfa dan pata nti wasi dan ama na yere no e de apata no ti ne yere ati ase so nwale me yo na o ka so ko ye o ho ade onko ye me ho ade yo to aso kasa nti mi ja no ho kwa akra no ancha na me san bae me bae na obi wo proto no so o matutu me board ya no me nyoma ni nyina agu asidan me ko ho no na me ko bisa no o sisan proto no ton ma me no na ye obi dia nti nipa ne na akona nipa na age na me si yo ti o mu a chire na obi nso ni nya ntokwa na wo kwa kra no na wo ne ntem no na mo da so ho ani da so ho ene o ja wo se kwa kra ko ye adwuma na o se de adwuma na akwa no nkra ho na me si me ko to ma adwuma suya no so e wa kra ho wo ko tena ho aho no akosu adwuma no me ko tena me ko medina na me nua ba ko ma chiri ba ho me ne na ko tena ai nti ono ana jitu mu se ko ono ana jitu mu okay nti nipa nso ne ba ko se plot no eye ono ne waton ama eno asan akoton ama bi fufuro nti o ma ba ye minu aton ama nipa minu na ntokwa si hu nipa ne ba fi ne ba ko na me se bra bia san plot no waton na se ni ura age na ade no na bla ne so oboa waton ama me asan aton ama de wasi dan oso sisi an nti me me je me plot ni siban nti aye ntokwa gidigidi na me de me twa so na omo so mo kan ya minu ba bia ekosi ni twa so
to no ehwe ba ka chem se meme enko aboy na busuafo ho na saase wo no o makoton ma fasika no bi amano yenko gisika no ye ba no ato plot fufra mame na msi yo ntme ne ko o se huridi na chi sister tana Hawaii ba tana se no ho me na asem no so na ensem wo ma fe no yi impurities ne ba etidi e pa na ya na mo hwehwe like just say yeah the room of fast food chain Bama dada odi edi kan so ni yire o yire Bama timi awe nyame anima wo to anyin sa nan wo nsuro wadada wato proto ama wo pa ye waton wo nsuro me enkwa boy wo sa hwesika eh wo ba something wo ba David oba gori atie wo ba something wo ba Nebukadnezar Saddam Hussein cafe ba mo so adoma so ba mi nya ko po Israel pa bujuma pa budi mama ni bi ye fuck asewo ya mama ni na wo mai wai ma de so ba mi nya kasim ne wuram se kukura no mo atinkensen yo wotu omfantu yes apem na ya de anchia kese ebe free Dr. Ba aso ye e di amaya refo ene etiefo enyina nyankopon ya dom ene ya wada eda fofra ba ensu bi bre ede e bre no mo bre eye ya de ene edi wo munya den ene obi soli free ketesu wo ntimi nya no hwe ne hututu no na hututu aba ne nkase mu hwe no nante ekro ntimi tu ne na no anante hwe hye ne nso na jitum se eye yade ana aba so se wunya jitum se eye yade a ba bia wodi wani be kire eye chamfo ba enyarewa nyina badwane ho na enya adaje na de sawo yade ne bedru a eho ana abehunu se de ne ye kasa ye yade a wodwene no eye nukure trodo ye bemu ahaban ama sa no mani nyina afri mu amwanya afa hodie je number ne sesi yi na fo ani kire Dr. Bawo na nso to a wo ba wo bre no ye hwew masa no ma no efri ni paduanum eye 0244 988 004 0244 08 3482 0244 08 3482 ana 0244 988 004 me pacha number way ana friend prempra me no wudi nkomo ya number way na afra wo kan yade a ne ya kire wo kwan no amoaba hwesa wo hwe ya kire kwan ya ye wo kumase atonsu agogo kumase atonsu agogo aban hospital na wo kumase atonsu agogo na chi ana dewo ana wutwam duani kire enkran so a ye was Painters Road 18 junction ewe ebia na wo hwe me free enkrampatem wo hia Dr. Ba Misrew wo was Painters Road sisi ame na wo kasai a wo hwe nkrofo bebre enti won so to anamon na kohia Dr. Ba ka wo yade e kire Dr. Ba na abehunu se yade esro fere Dr. Ba so obegina nanim edisema enne eye da foforo de bia kan ye boy yade so ye keka ye kan ba dompe ba kasa ba sasabro ba mi chepe ba ma donku ba mi sisi yade ba ma chibremu ya kekeni nyina obi ebunu egu na sum na ne yade detene so sebe mpanimfo se abaso ba ene meja eja epai enti se dani de nya ye boso ka kire wo se woni padua na kasa ne wi no enipa ba ko asesi a wo ye dompe hu adwuma eye Dr. Ba enti mra wo dompe mu ahya se ye twitwiritwiri wo dompe mu awo no na de aba Dr. Ba ename ma me bia wo frɛ me oso wo akoyi operation awo nachi na wo ye wie no wo ntimi nya no hwe afa di abeka ne kotodwe na ne kotodwe ni ofiri se ene de enye nkasa ni bia enti ebetimi ahwe nana na mcheche ma me ni na oso otimi kwa ne na akoba na mze ma me wo kotodwe kasa ni ye enye wo na akomkoba no wo bete yawo enti kasa na eho aka enti fabra na Dr. Ba ye hwe ni ye nyema hwe se wotifie na hu no ma bi edededi woni padua ni mu a eye etu ana montem ana ya de bia me ka che wo se enwene ba bi a wakọ ho emfa mu wa ho abam fi se me ka se obi wa bi a wode ne yade na china ma abambu aba na dwi nyina ne se yade na aye no ba bi a wone nam no enti yade no enko eye obi na eye no eni adru tie
mpanimfoɔ sɛ sɛbi etuo wɔ yi enya kyitaafo a ana etuo no ɔto etuo so onya kyitaafo a uso mu ana ato ɛda hɔ ɛno nko ntimi nto da sɛ yadeɛ paa ɛwɔ nipaduam sɛ yɛ yadeɛ ne nya ne ho adura sɛ yadeɛ somasi ɛnkasɛ yɛ arthritis yɛ agye me kotodwa abɔ so yi ɛho aduro ni a arthritis ne yɛ hwan wadu mfie du mfie nsia mfie nwɔtwe aduro no kaa na ɛbɛkɔ ɛno nti na nipa bebree bɔ wura dɔkta baa hɔ a na wɔtwe pɛ ɔbɛba na ɔdeda fam no ɔkyɛ sɛ ɔhu deɛ ɔyɛ ne ho ɔdwene ho a wɔnte aseɛ ɛsiane sɛ ne wɔkyina berɛ ɛnso obi de na wɔtwe pɛ ahwɛ ne yadeɛ ɛkyerɛ sɛ afei na yadeɛ no wɔanya ho aduro ɛno nti na dɔkta baa sɛ ɔno na so ɛyɛ wɔni adeɛ ɛfrɛ ne sɛ kwankorɔ wei deɛ yɛ kwankorɔ wei deɛ yɛ kwankorɔ daabi woba no wɔkyɛke hu sɛ yadeɛ wei a yɛka ho sɛ yɛde paa ɛho aduro ni a yɛde ma wa yadeɛ ne kɔ etu obi ani kotodwe yɛ ne ya na ɔda so tifie ɔda so kuta kuma asa maame bi ba hɔ paa na yadeɛ deɛ yɛ na ahometio na ɔhwɛ poma ekuta na mekwa ka sɛ ɔbrɛ yɛ hɔ ma deɛ ko ofu enti se kuro yi kakraka so se wɔ sofa ensu nyankopɔn da roma ɛnɛ maame no poma bi enkuta ne biem obehia ne gyefo ebehia dr ba ebetimi asa ne dompe mu yadeɛ ɛnɛ wato poma na ne kuta ntententen no a wɔforo ka akora gyesa no yɛ sɛ bie boot ɛna no yɛagye ne ho sika asa ade ahyem yadeɛ baako afa kanko a na de brɛw na nso nɛ anida so aba ma dr ba ama maame ne ho atɔ etie bia na wo maame bi da bia wɔte sɛ dr ba ka kotodwo ho asɛm enso mo abu nua gu mo asum sɛ mo de maame ne bɛkɔ baabi foforo ana ɔkɔ ba bia na ne na ase ataatai ɔkɔ ba bia na ne kotodwo ne ho no ɔno maduro bia na no ɔyɛ tumu enso wunyai aduro wonom na wɔtwe na nsesa ma na kyerɛ sɛ aduro no nya ho aduro no ɛno nti na obi ba dr ba ne kotodwo tutu ne paa ɔteɛ ma ɔbɔ bena yɛde ahaban ne to so ma na aduro a wobɛhu sɛ na afei ne nanim ayɛ seresere 3 days na ɔmra miɛnsa no ɔba bɛduru hɔ na wobɛhu sɛ ɔno ɛsere ɔsɛ dr ba wɔ aduro ɛkyerɛ sɛ adukan kuta dr ba enti nnamire mu deɛ ntina kurom a ɛnkasɛ me maa bibi kotodwa ayɛ ne ya afei de ama ne nana kyia afei eyi sɛ ɔyɛ saa ɛma dr ba tena hɔ no ama daakye bi no sɛ kotodwa yadeɛ no ɛforo bɛsɛ wo serɛ na kyerɛkyerɛ wo nana na abɛhunu amane enti fabra dr ba hɔ na obi ɔwɔ ha ɛwɔ ne ni ɛyɛ ne kotodwa ne mu no ɔmfamra baa heba hospital yɛka dompe kakasa na obi sɔre ɔsi yi madwonku mehibo yi afedia menante a na ɛka wɔ me afedia menante a na ɛka wɔ me na sɛ kɔyɛ program bi wɔ baabi abrante bi yɛkasa wie a na ɔba me kyɛw sɛ bra ɛnya de keto mi sifrika mu a mi twika na mi sifrika ni mu a na aka wɔ me na abɛsɔ me na aka wɔ madwonku no na me sɛ krakye ɛntenase tuanamɔ na fa wo hibo na ɛyɛ wo ya no fa bra dr ba hɔ na yɛ nhwɛw fi sɛ wo dede so ɛnɛ na wotimi nante a na aka wɔ kakra bɛyɛ kakra no na waka fam sɛbi no wayɛ bubuani na afei waka fam hwan na ɛkɔyɛ adwuma di sika brɛ wo wokɔ yɛ kora sɛ na ade ba na wonti fie ɛno nti na dr ba sɛ first yɛbɛka sɛ ɛkɔyɛ obi operation yɛde nam waka dan mu wontimi nkɔyɛ adwuma wontimi nya no hwɛ ɛno ana na yɛyi ne nyinaa firi hɔ ne yɛde ahaban konkona nyankopɔn anaa atwerɛ ne kaeɛ no tutu nipa ohebon so enti obi ana dwonku yɛ ne yɛ bia a wɔnante a na nataa so on aka wɔ no ɔmfamla dr ba hɔ yɛde ahaban to so a emiri tia bi wobɛhu sɛ ohebon na ɛyɛ ɔya no na ne nyinaa afiri wo so afei masa bankasa ɛnɛ obi ɔpagya ne nsa na ne nsa ɛyɛ ne ya obi ne nsa ɔyɛ a ɔsɔ adeɛ mu na ɛwɔ so kakra bi a wobɛhu sɛ ne nsa na atwe na ayi mesrɛw wo nsa tutuo da bia ya na wo nsa atu na nkrɔfo aka ahyem kwasi bɛka hyem ma me na me nsa na nya ayibiem kwa me bɛka hyem ma me na me nsa na nya ayibiem mesrɛw ade a wo wiase a ne nsa yiyi edimi de hyemu ɛyɛ nkwala abroni ba a yɛ didi amra ne otumi tu ne nsa tu ne nan nyina na wagya kuntunzache na asa de ahyehyem enipa nyame amɔ sa enti si yɛ ka no ma wo nyina na odi ya gudie se no amfa ma dr ba bɛyɛ kakra no wo nsa ne yini adi hyemu a ɛnhyemu biem bible nso se ensa nya adwuma ni kwa se didie wo nsa da yiyi atwe awo a wo so bibia mu nso yi na bɛyɛ da didie ɛno nti dr ba se obi opagya ne nsa mpagya obi anabɛti na ɔyɛ ana yi ni nyina wo de pa ɛyɛ yadeɛ ɛhɔ ɛyɛ kasa mienu ne behia hɔ enti mra yadeɛ bɛbam na kasa na lusu
enti abre bi e be lu so adekura nyankopon ye hye wo se soka se ni mienu bomu no efiri wona yade ba mu a na afi wo nsa no eyi eno obi ho pem wa na afi wo da fom afi wo ma wo nsa se wo de so ade mu kura na afi adane asem bi na no maame ba ko ono so ba ho nkura de onye maame oba ya kama na wo ne ba oso oto ne nsa se no de abon ehwa na ne nsa no tweye na ode ba Dr. Bao ene yesiesie ne de aba to so ami aka chense obetimi asa ato ne nsa ne bi mba ne me wonfa mo ne ba ejina kama amo no so enho ato no enti awie ye ka so na wutwe fam ye kan kasa fam na ye ba ya de kasa ne mre ni nyina ba awie ye so wo stroke wo diabetes wo yade bi e wo ni padua no a friend yade a ba bi e wo so odo wani kire eye ba hospital e chamfo ba nyare wa nyina bedwane ho ene wo so ba eye 0244 988 004 0244 988 004 and your 0244 08 3482 0244 08 3482 Wadama Dr. Ba Okumasi Atonso Agwa Ban Hospital Nechi Enkran ye was Pintes Road 18 Junction Honsu Bemu Dr. Ba ewo awie ye din komo awie me say ye yade wo dompem wo nipadua mu a entwa woni hwe baabi a wo so do ani kire eya ba so ba me na wo chamfo ba ayar wa nyina be ma dwane da wo ye wadwen se wo kɔ hɔ na wo to opuma no yansa haba kasa na wo tina be buo mu ampa Oba Christi yento ayen komo no so e na wo sitina kai mu na mo san kwa aboy eno so fa he ewo wasadu ngwa ha yo tima mpacho ye kwa aboy ne ye kwaji iska no sika sai eje 1 billion 1 billion okache msa ye ba ya obeyi mu 300 million da to prota mama no wa ye fast asidan mama ye ba bedu ya be 1 week na me nte hwe na mbisa no bisa na kache msa obesidan nto osidan no wi amede e wo mbi na msa dan no wisi wa hefa oso wosi wo ne proto so kan ya seme mpenema wanti asemi hu ya nse wa fan crofo kika kom started dan ma ka kwa ba wa ma miska no na mse na me nwale biem nti ye ntokwa no ye ho ade pacho anya me na ne wale anwale biem na ne sei ne ntena biem ayo wabu kwasi empren so ntire no okwani mu ano so ke sade a na obebie sport amame nti osan bie sport no bie no ma me tientie me sika ne do 30 million na ono atimi ko yi wo bank ho bibisa na o se ono na yira adwene ho ma o ma ko yi o mo de kodo o ma fu na de ubie account no din na bie da bi mi ami din na de no tumi ko yi o mo bie kurumu wa kurumu nzo mo nyina o mo nini mo ho nti no wo wa bie wo bank be yi e fe ni yi fat bank na you know krata no ho aho na wo me ho ba na wo store ho no abije amfia na me de buni pan e wan sister ye ka wiasem ne ma nyina sabi e ma ne waji mi papa ba kwasia wo ya papa wo ya juma no otumisa wakwaji 1 billion na wodi na china wa ma wo ni nyina achire no ata be fa wo bank usi su be mo di kan fa na no bacho David me dia sabi ni be ma so aba emodu bacho David otumi bu ato pakese samodi no na mo peja tedie otimi was yes asre boko my yes asre abije fama me ana abije ede se mekum yante se we de obewu onu nani bra bere de ko bo no obewu aye Christi ohene wa esi anim na adai me maame no abefa wo krata no ememe nya mai wadwen papa won jimi awo jimi obi baba ohene wa de kasa na bebe pra wo de kasa tima mpacho en wachi no
What's on in the Yadrin who said they? Omo is can omo de kodo fu. Na me say me na sport no me nye biem tene na fa wa de na me de na de ma no. No waje. Ai na otu mu. To na chi me kwatena me ma me fie. Pasan be pa chawa se obesa na matena biem ni odo kromo yin na aba me so be pa chawa. O pa chawa me so me ni ba bia na me. And I sa pray. Ai. Na me de be ha dan. Na me sa pray na ko ha dan. E ma me. To ha dan na ma me na me kwatena mu. Obu mi ofio ka machi. Wasese me nyoma nyina. Be ma ne de ne sekawo. Pa chawa. Ah, na be ma no wagimi ana. Wanwe ne seka wo ba besia. Ada na wo bo no. Dabi. O se me nyoma na msime ma ne nse ne mentuma otwitwa me bag otwitwa mu apapa me Roberts. Wanya video. Me ye no sister phone so. Oh. We exhibit 173. Ene kan o kam ni nyina wo phone so. Me ne seka wo. We be ma ni mo odu chewa na. Ni mo odu. Yo, to aso e. No, if you are etu ye free was on the ontima onkumi na ho. Timi ko police station. Police for ebe fan. Okoya no me na asem na ten o say this year first year nchim em farming tun. The ho na anko mo de me kwatum no no esan pa acho na obe me. Na do be fie. Na de me ba fie. Sa be wo so. Ti eno achi de me na ntena biem. Nka kire ma me mo me so am nyina abodwa. Ana mo so obeku de adu de obeku me nti ye omu jai wo ho anti mpanyimfo tenase o se wa baka wo me ho aboka wo me ba ho omu chaki no 1 million me wo ba panyimu kakra wo ho o so na me tena ye no oboka wa akola no 28 million to oji nti oji ana me so ma se no phone epre bi anu so 30 million ti oji mpanyimfo gina ho ma me diska no e ma no oji ye enu achi no ya twetwa bibia mo bi aten ba bi afa makọ ha me dan na metim efie no so so ma me ntena ho osole a ene dan obru mu saa ma efie wura kola bu afu say any day o si mi ntun firi fie o mi ntun firi kuro na mete so no mi ntun firi kuro nim ah tu firi e kuro na metim no kuro bai pasadu ngwa ho no na de kuro no e he wo anu e commander onye hwe wo ho ma won ni assemblyman dabi no so tu said yenti o si mi on ti mi ntena ho na me si mi na ja no akofa be ma no ni ehu nti mi ntun su abi chamu for picture to so be ma kron waso ma won tena wasadu nkwa ho posifo ni krom posifo onzo me de ko ya sanse nji mi ntun di si ade bibia me mfa nko bi se ba wo ba no ba na ya ye ne dey si ama mpacho ni nyina ntwenkwa se bo bu mi ni nyina no me ne wo 2 rooms akosi 2 rooms amame 2 rooms no akoton abla mi nim ho hwe basi ni na jade a waton ana me so waton de on fa mi chefa mame me ne na si e wo so on fa mame na me so me dada na me jiska no so ton 50 million na me jiska nti me saka iska no na me dwa no ko mame kuro mo ko fodua be 2 weeks nie nti on ma last Saturday no so kese bi toye so ni toye na me nua be ma 12 years o mu di agro na so ni fa no so ni akwala bi to ma wu nti me nua na wu oh me nua na wu ya pa enye ise wu me nua ni oh ya se wasa fresh on na ku me nua sikana me fa ni waso no ku nua waso ade de ku nyina waso ni afana na ai vai jini ni se amini anu nyire su me so se me ma ya kunkumo me musuafo nyina apo me o musi makumi nua wo de dia na aku no musi mako wi ba ma ni zika ndi no aburu nua ni se me musuafo na sabo som ne kan kora edu akora ya we obo ise se wonu keku no na ku no yire ne wo kan wo brusu se ye no kora dia wonu na esi eku no e na obusuafo so age san kwata se me mo hwehwe mu ma me obi antie ma se ye be fra pa ma na ba Monday no ba hwa asem we mu na wabusuafo ni nyina nhwe hello kwapia yes my yeah awesome time ani o yeah le proud ati pia woboa otie mitie o bla ba ko e ba ti re ni na be na be asem
mate what Maja, Mama will put on the solo of cancer and will be able to start. Wakosa Bema is a future. And my question if someone who has done that to the power to one of cancer, one day, I'm me patapia, me present. Where's our Bema with Siana? Debbie, I go with my passion. We are not to our welfare. Now I'm very bad. Listen, I see a girl like young packet to one. The perform as a new. Some Adrian. It's a Apia. Ma, me persame tonkra. Nanka you are the only majwani. Near so deep for free craiba. Was so soon wakunia. Now bear him sound wakuna. Hello? Me say, was sitting near Pia and she a fan. What's the one I wakuno? I no cry. Apia, what's the name? I be just nice old tin when I had the end in Casa. Now walk off a bear mouse in Sabaquecha. I should there be. What's walk of a bearman or betcha? Or matching me, many jay mono, and you made now in the Beniana. Also, had James Sacre. Many jay any mono. Now, and you made my peers, I know what to tell me free fear. Timbedu Abontiana, me who boy and no boy, not many fears and Sanicha. Many general say I'm an Casana, and not buy macho. I don't know only Bemagina. One no chin boy and son or G boy in the phone. Hello. Apia. I'm saying what's the matter? Me patron, I was sitting near and she a fan. What's the one I want to make? Anity. Apia tie. What's the matter? Metonka. I know what's it. What's the matter? Metonka. Tie dia asem. Me bu sound ya. Now swab him. Why? Hello? Hello. Me say Majwa say ni na ensuo fa no no. Wo se na wakunu. Na wakunu fie fo nyina. Eye no. Anti me tie. Yes, come on. Things all kind of say. Hello. Oh, kasa. Jai se utie wo no. Na kasa na ye tie. Oh. Listen. Come on, be a scholar for Aha. And I'm a friend of my catcher. What's it? Aha. And I'm a catcher and a Jimmy Banetta. It's a real scrap, all right? Apia. Until me say me to me suffer where you are that. We near Majwani because I somehow walk at all soon. Emodu. So what could you near the and yes, and papa. Bra. I never seen you at the what's the meaning about me? What's so soon? Wakuno. Now be kuni. Maybe some of and Boja, some of my phone amount for now or honor all can speaker and obey your my Boja where you crumo. Never to have a fire channel. Johnny. In my Johnny. Apia. Me say me to me suffer where you are that. 1 year. I would do for penny. Near baby and Ukraine. We there, I don't know what we are doing for not to be in a bishop, but they don't have a mouse. Yeah, and then no one for the style said, oh, now, quite true. And somehow what can be paid. When in Sam Akoma, what was so best down and when see woman on quiet spot, who yes, he can't bank, what can you sound and somehow and here, who Baban, who Madia, yes, with the penny. Because I said my work and address. Yeah, getting in our phone. So I mean, if Mr. Champ problem. Omutie the air, the be trying to stop here, Beba. No other sanity. Because Ababa went some our brosono. The rodo. So, Mammy, that's it. So, Mammy, I am the person a piano. What ye Sassam will say. Now, as I was going to say. Seven, it's a year or two, won't shut. Sir, we know better 3 years.
now so nim say wo yire echi na wo oboboa na echi na ya wo ya so wo ya de ben one what 10 good years when yai one wo ye go 4 good times one so enu echi no wode wo ye libra and wode wo pesika e wo afuom e wo sports e wo ya mkokoji efese sky ni nyina wa ama ni nyina adwin no adate se enkuto sabi wan kai bibia na da so di nachi wa bu wa yo yakaya neme nyina wa yu niama wo kọ wasawa be po wa chew wan ti kan tere se onye onwa de mpo na wasan aba wan sa kọ akwa di nachi ene wa bru wa sa de hu sa to so se wonu ebe ye nso afa no won na ekunu abraya wo se nyon na ekunu ama osaba to woni wabusua entem tu ma me no wabusua fo no nuanu nyina se sika no ya agwafa no a wo bu kwa senti afa ye no fa ko anya se wo nyina bewu eye entro papa because se duabonya nipa senders of mama kan ye no enko ne kabili kenya no because enko ya odo fa so nyina enye entibra pia ye be se kama oti asese se bi wonya fode ena wudie na santo so sebi when you oba ya sebi o em so don e ma na buru so enna wo ye ni atienti no wa preso na mudina ye libra me ka cho se adwuma ya de ne ye no wo twum ni betre ye pa wo be tia de ka wo sika 350 ne kura de e so kura etu be ti afri sika ya wo de be tia ne ka no mu na ne wo ka ne de wo boa ne ye ka che wo ya so fa me ka cho se bra ne ye nhia na odifo ehwem na se bia wo hwem na se no kwese wo na wakum no nua no anasa nya wo na ama woni wo na busu antam no aya kama bisa ne wo ka na edoso na se wo amade a ekwan bia yeso yanam so bia no ye befa ne odi edi no no eye nkwase buo pa the highest point wo bulu kwasia pa enu tini ne mesem kan se esese wo si wasem ye na kwan bia ya woni ne be hia na ye de bibia ato ye bia na ye anya sa wo fa honi because sebe woni no ada enu kwan so eye adwuma na so ne so kan se wo wie wo sika enti no wo ye ne sa de ene oboa ene kwan bia so ne so ye no be fa so ma me das ye ne be fa so fa pa me pacho bebri tabita ene kase ye ni chirem o se wo de abrofudro ni ebudro na saya abo msaya de wo ya de ne bedwane ntem ye wa hodo da ban he ya Cindy Junction 0203 0202 347 647 as from se bowura showroom no ye kwa jibia kwa dida so na honto na npa de oda so na nya emwa honam kra abi je wu ye bi pa abi je be tobi atopa wo bebu no emita wo mu no eso enti matresse papa eye bebu wa wo be ma ni sisi fiance se de se na em sit ayesam ketwa ai ni nyina akɔhye ne sisi ene odi aya Mr. Champon so Mr. Champon esure de kasa ade wo hunu we nyina bi we ne hina hem o se in health medical solutions ye de ni chirem Ohima detergent ye kwaji bia kofie yo de be siw niema yo de be woro nsa me pa che yo fom de be twitwi fom fe di akoda no fitri bot eno kura na ye me fe modake be bia be nya bia to ketia gate 11 pacho the palace in Melcom ni nyina be nya bi who Kumasi afre 0540 587 790 and crying afre 0245 155 966 Kanjan Akaline eye nsu kroje wo person no towa eye kanjen so bi wo apeja kosora na niema ene namu na wedie ente sa ye wo ye Brema UGC e ho ne ye wo Tafuni Road Akaline ni ene mdus of mame Sompa o woni be bire nyasem keto akra abna so ti wona nimu den enyasem keto wo toni so to atadwe enyasem 0241 449 1 mdo na eje nso eti ho no man Brema na eje matalexis Express Group ye kwa bruchire sisi Canada ye ko suade New Zealand ye ko pesika Germany ye nyina ye nko na omwa obeje visa na ma sisi 0552 bibini toma pla o se dro papa obo ano wewo ebedwane ehyiwachi ni nyina beko udidi na aduane tomua na ye wo ya 0541337810 ABA Herbal Center ye ko ho sisi also for 3 days ye ko sisi ade butowo ani so obeye
free ho posa amana ko etwanchem ebe free ho stroke ha prostate ade utadu aboso ye kwa amana hwe ye kwada so dwena se ho ne yebutu sada ena domain grow Ebenezer Presby School adjacent apia kubi ose marim ose asase paso 0541565199 me pacho Bishop apemprande afie ne ho dodi to go dodi hye waso papa bi onsa sika bi kura ubia ubenya bi ato akoton 0598585219 mafisa weni amawo Dr. Time da so ojini hudi nti obetwa brato yade ye so ebu akwa agogo so wa mo yade dia anu chese wonsa 0500727215 Leicester Ghana amoasie o amoasie yenkase pad yekase yas extra long ye kama heavy flow so niemem 0501390337 yedemu aha ya no wachirim se yedemu matia 3A Herbal Center ye Coco Master ayamutim ebedwane sisi yade ebe kokra benye bi obabi eton aduro bia Dawood dokotei wo ya de se me pa chew edwe so krapa eho no wo wonum ti system no na de want mentini twitwi o se yade a wontumi nsa eye jimi kwata adwaman eno de won sa obetu ase afiri ho 0241244012 Lawson delay my capsules Lawson Locke ye kwa kwaji Lawson delay ni nyina da Lawson aba me kwa kwaji na bebu obema wa yemre wa yem kro watenkateko ni nyina be ba wo lasike dusu ebe kama wa ye baya ebe mua amana e emu awo ba bie to na duro tu aduro ubenya bi 0243133577 me pacho Diamond Scientific Research and Alternative Medicine. Dona Keba. Adro wey. Bema bejina. Emma bose. Omu bose. 02467277 koko searching kokro wafo nyina. And enum koko searching na dura wonu mu ano no. Grow fine. Uba grow fine. Moja mu yade. Eye grow fine. Moja aswate. Eye grow fine. Okete so awo na. Eye grow fine. Kuma bo kinkin. Eye grow fine. Oye brani basa. Eye grow fine. Ori de nani asai. Eye grow fine. Jeni aye koko. Eni e de aye. Se doctor so moja aswate. Eye grow fine. Boy na mi di ho adanse ma. Eye grow fine. Digital Herbal Center na dia. We share ka ni ba. Bia kwa ko tobi. Eye grow fine. Na wo be grow fine 0244596532 na brampa maladi ulade he minu aba eye dia dia eye de mu nsuro hwi mi de jambo ni ma bi onu anu odin o enen nkoda na ba no ma no mu nsuro hwi ye kokuno wosi medi echi akwa kowu edi asemu a ukowu na wudi echi he mame wodo abrabo atochache o sa eye enyi se makomako nan na oboa wo ma wuyi tugu ye no mame si e fra na pia costo wo baba we papa apia costo eti akwa pia baby a obi ehia wo so oba maledi o se kwa pia ba na me ka che ewura mi dika ne ewura ya kama ajibi toto sa nyi se nan maledi bebira kwa wu eti nko wu a wu yankasabe na nyansa na wunya ye ana jimi no wajimi ewura me kan kra kire wo me mfa wada nkwasi asem no wadie no kwapia sebe wonu kwa ne bema eye ntini wudi na chi ayi nyinsem akomako nan atu aguo hwese yenwie kesi enkofo frese wobu pipe jeso wodwa ye portion bag no wobu wa na wote ho sa de deso no bewu a wo so sem ni bewu na wo ni wu nyame na do nka sabrei wawu afratas for asase to mo amutie mo fanya disua na nsemfo ni nsemu no bi se no mo dwum ho mfiri ho awade de kwen na koba sempratwen wanwale no twempra 13 na maladi ya na medwini nipa bi ho amenti ase na ne ose ne yire so wo krom ho age atum na se so one wote na ewurade he kwapia meka bia che utie kwapia brane entra se na so biemra maladi se kwapia timia kansem we se akra no enua no wona kuna edua oboy na eku akra na mabusua etetom so so maladi yabe sama kwapia yabe kwa sama kwapia yabe kwa sama no ama kwapia akwa kire baby kura wona ku sa akra no odi kwa tu nsuo nim ye de nkie awura ni na busua na omni se ensuo na afọ omde se na se nei apia firi wonum na so so do akudia jana utimi kadia enkadia maladi kwapia kwa yi no ho ano na maladi me se bisa ye kura nkitomi ana de na ekoso ansana masata ni amba kwapia so
ewura si kwapia buno maledi kwapia buno no ko police ko e case a esu police force this is ye fa beba ina ntum na no ye di asemwa eye di enko na ekoso wiase maledi anu odi o enipa bi hweyi na kwapia maledi ensem ewura yi ken se ye no kura maledi kwapia we nipa boni ni se obetim no obatena na wo dada no mesifia ma maledi wan kire mu ansi na memfa ki bi ma se kwapia no na adwe se nani ate na bebe su ko tena kire ko he football ni me utimi nyusu me da magdi bibia firi ho maledi ana odede kwapia se me na maba masado no betena asam ki ni nyina ni o de anti sika medi won ko wia maledi kwapia nya ni nsam na wote kromo a wodi onwiai waso no betena na de de so no be wa oni nimu ana bebe de wa na sika be di ni nsam o se otwe bia minya na kri what is maledi waso otwe bia minya ana kri what is kan nyina ahim afa na agina wusu maledi na wo bono na wudi no ne ntem hunadi di nyina no ene de wa hunu se wusisi no maledi enne so kwa hye laya maledi eno kofa no 1 hour gonim sika obetua esem hunu no ati kroma odi no odi kapre de bema no obi abodwa so ofasi kam na kra odi kapre de bema no maledi utimi me fo bi ba eme yusu no test maledi na bebe na bushafo no ade no mo mresa emu style pega na ha ana down ho kakra ana yesei enu nyinam se maledi wo kroi se tienie so rested ne toa ya kweo se tienie ne toa ya kweo sana ana kobu se ebona hem se ye maledi edia die bi wo hono mo a se ko hani pech wo se mu aseso a maledi e wo mu a se ya kwapia costo ti kwapia costo maledi se wutie kwapia ne mrento asem so do zikasa telephone so na obe patapa okrom ho me kacha kwapia so ti tv no ho a ene wontie se di wosikasa fon so atiatia mu no obe patapa okrom ho ye tonsa o mre se sie e asem no wakaso no waku akwala no ye be saman no ye sama dabi ye de bema police ye fa mani kromu ho ye de ba central ni ekote because obi betumi aku obi e de na koto so na afa no eti se wo si wo aku ni dia o mra no mechirem na so biem na maledi meta beda se ye de ntia ebema ahwefo de edi kan na ya do bibia se ene ewie nso edutuwa heba industries ena ya bawremu a ye de wapomden etoa wo no edutuwa de etena se ya yasem eyetiawa yabamadian say ye be ka ye be remind o say edutuwa bitters ene ne capsules no eda so ewodwa so efinhia bebre ni na wote adre nka ento bi wo ho no ma o se o edutuwa ndro de da breze de me pa cho ye da so gina ye na so pa ye gina ye timpi ye gina opinti me pa cho ye ni ba bia ye wo man Ghana mu se de ya sekura trepa nam capsules na de ba ye nti abrochire nyina obia enya ne chefa enti ana de hia mi nyina eye se me ka number no a wo befa anasa wo behwe TV no na wafa number no na wafre ye mama country we na me wo so anasa aha na me ba bi wo na mani a wo hunu se tie nie ene me be gya ne nan ya emoja nko a koko etuetua ne to etuetua ne minim okasa kakra bi ana na ne asi se wo kwan ne minim wanie wo de takra wotimi di na somo ene ama na somo nyina yekuro ene ma koko etimi ye edoso nanso obi hu se koko efifiri na oso enye yade bia me patrol yade pa enu nti first na ye nim na ye gya ne sa na ma ye yem etim den kwabrane ko she gya nan so ase wo hye ho ani enka na ofie kakraka na dan be 25 na ye nyina yi su ajanan ba kono obitimi ko gina ho na chese wo wo ne nan saa me pacho enne edutuwa bitters anane capsules no ye nyahu na kire se ebeboa ye de nyame adom saa o hawo no ekofom kra na bia nani dedi kan kra wo hwe sompa enti no wo tie edutuwa won nsem a mekeka niam edi koko eba etimi ede yen na ye aduro no so niam etimi ye ede boa nipadia ti sa wo hwe me na ajanan ho ye den ede amawo wo kɔ ajanan so a den papa ketuwa bi na beba na etimi be hye wo to se ye den na emai eno efiri to a
woto nyina na atwitwa eno nti na ma moja eba se ya ha dwene papa no nso timi kofa wo hawo sonko de ba obi nya sa problem yi ye kotwa ne to no anase operation sem ebem eti de kokotumi ye de eye bebre ene na wo hu sunsuanso de bebre wo ba no esisi na ni ase akwada fefe secondary school girl obeba na ni ase nyina fifiri koko oba no be complain mama me jam na ye mu odintoto eya na me to twitwa eya na moja eba me pa to ma me yi sabofra na de mfie dunum konkon ade mfie dumienu because we eye natural eye bitters enka no na nananom ya ne yenhwe mfie wanya 4 years kra na wonum bi etime pa chaw ene de ani awbrasem wanya 12 years konkon ade a wutime nom edutwa bitters anase ne capsules no sa oba no nsuo no nananom be ye ne den ko a bomodege capsules no onu mienu anopa na wanu mienu enumre enoa no na ye kwa yanim ko nti usisi wokoto ankoto wo sowe ensowe mesre wani de mu pa chaw se kwade edutwa bitters anane kasisi bi no ma me wate na usisi na elchia no amata sesese no ba bia wani hwe no usisi hwebonkum na wani hwe nifa na wokọ mesre wo edutwa bitters na ne kasisi aba bebu apa enti wutia na watie ne obi atie yensa wate da bia manum bi na wokọ be ma usisi ya affectu bibia sabe won paso nkomo nyina esei no sanse sisie no na wodi kodi ahim enti kwaje bitters no anane kasese ne bi timija wonai kama usisi no emu bete kama etimi edi amount ma me number no 0599415191 0599415191 and afa 0544174461 0544174461 edutwa ye number eno no edutwa bitters ehwa na meda so ejina ene ye menso nyina no ye no mu bitters no mu ne capsules no aboa ye papa wote wa na wo yam ebo kuru de wonim to what say bia mframa ena wo yie na so na enye ne sa bomade na no madutwa nro ibie na entimi emwa ewie ya ye di akoniaba na ye kasa bebrebe yi wo de watwe kuntunkuri pa na wo de akura wo ho sanse awade wo anya asem koto afiti anopa bezi saa mre wo si nsuo kura wo dugu anuma na wanum yo nwono obetimi ka wasem anum ya menwono te sɛ man ma adutu habites be ba cho ye noma anum onwono na kɔ wo sɛ adutu habites no no a bia 2 seconds na 2 minutes kɔ no na afi wanum na sesa utimi num nsuo papa eno kura boa wo ye pa etimi sɛ wani de ani ahobrasem ta saa mre de wanum yo nwono awode wo honam nyina oboho bete odo na esi foma na nan nyina wo so a edutwa malamis eno so na ebeboa wo ebi kura me no kase wako hospital aba okoye lab kire se malaria yalie anase tridi yade no na aba enipadua no mu a me so wan kase malaria typhoid o ka dende so kan ho a kope edutwa malamis bi na entim emwa general weakness ni nyina ebekọ amate se wanu mu ato a untimi ne die na wonante kakra bia na wabre enfifra efru sochen no ni nyina ebejai ebekọ ama wo ho ato enti edutwa amalames die wunya bi na sawo no mo a eboa wiye pa ema yade ahodo ni nyina ekọ especially malaria typhoid ne jaundice no watika sa etwe no ni nyina ebejai ebekọ ama wo ho ato enti bomoden na wura pharmacy shop chemical shop herbal shop bia ebewo no naje edutwa amalames bi kofie entwen ema yade no nka wonto ansa na wape eduro no man couple emema no si yenie be ma sabe wotadua mu aye mmere na untimi enkokwan so emma oba energy enwie ne pe man couple ne de me vitality me pato mema nko a na enom ti be ma sabe wankasa wutimi hunu se wadwuma ye anasa omodembo ewo empem no enkoyie no wadro man couple capsules me dofo gigibinom na oho ento wonu maduro yi a eyi untinimu amama anasa untinim usisimu untinimu amama nyina no eyi free honom wonu madutwa bitters no for man couple no eka ho me ma me kasa enye tenten ni nyina ene se man couple boa be ma fe edutwa malames no so malaria typhoid na jaundice no se wonu mu ato na untimi ne die na eboa afe konsensem ne usisi o mensa wo fichi krom hawo ne nyina no ye nom edutwa bitters anasa ne capsules mu nyina mo mfra ye na ye ntrem ba bibia mo wa mo pebie no ye mfa bi ento amo ho sanse edupa no de wi edutwa no pay free mu a enye ye pharmacy shop chemical shop herbal shop be bia wo nya bi to number no ne eje na men sorry 0599415191 0599415191
5191 and after 0544 174 461. Madam was say a mamonity that sene a sign baby. Madam was so ya fo nkwa ma ne so kakra na yenko fakos 0554931920 0548931931 na yenko eni ya birthday ni wo wa mpacho yenye na wanhwa na me refi daruma Grace yenye birthday snow I'm trying to refiaba. Aha, Mrs. Rita appear. Oh, yana position in a senaka home, ye frasi. Oh, yeah, dear baby, or your accountant. I come home, or your accountant, or ye free Scooby. Nikuni Alex, or ye Juma and I became tampo, and now wouldn't I would day. Only ukunu ne men nyina so mo wish no happy birthday. Right. You free SHS or your accountant be boa. Radin Shran. Now man you could do. No. You 0551 931 931 0548. Hello. 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 Oba ma yentie o. Hello. Yentie o. Hello. 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 Me pa cho yete nka o kasa. What can I? Yeah. Yo yetie o. Adi mi 630 million. Why the mama Sompa mama? Bra apia no. Why not you see kaso be ma store? Apia. Kwa apia yi. Apia. Yo mami jina so ye fa number why? But okay. Jina so come here pick your number. What you see kaso be wo den? Because obi ewu na otumi be kasa wo no wakunu dia. Ese wa me chema ese tumi fa police wa. E kwa che no. Hello. Hello, man. That's good afternoon. Afternoon. That's here. Me ho ye. We are not quite sure. We can go to the book like this time. But we are now only touching almost and the only touching and what do you want to answer yet? The what do you want to answer? But we are only touching almost the 30%. Once we are going to do it, Mamma, we can not get a town called the woman for the day one. That must be an insurance at the time. Yes, sir. Good afternoon. Afternoon, Pacho into. Hello. Hello. One. Hello. Pacho into. Udin baby how can say free. Good afternoon. Afternoon. You are just young. But that's what I can do. It's a bully papa, a baby dear. Boom, Marcasia. If you're calling them on the party, no party passion. I will make a week of papa. Yeah, that's I don't know. you. I be Jenny Pan or so, then a common friend. I'm so on someone to my friend. I will buy my own queen. Yo. Kojak
Pro Code Kojak Farmer ho asam ene de brewa wie Kojak Pro Code 40 years ni Pro Code ebe adwa so abo manfo eno na wono mu 3 minutes na sha ase ye adwuma efri se micronized powder ewom micronized powder ene de aye Kojak Pro Code etibi cold kata flu sa wo bo wa kuhu e pa to muni mu ya wo ya ho ayehye ho nam tutu ti ya wo ya wo huni wuju ho ba bia ho me kra nye ye fi se amama ya huni mu ma e Kojak Pro Code fi se Kojak Pro Code a expectorant a antihistamine and a painkiller expectorant ye de se bibi ko mu amama ko mu na ama bontia wo hu me ensisi so every say e kwan a vrama befa so awura hra wo no mu nyina no emu asisi expectorant no ebo ama wonya productive cough obowa amama ni timi pie na ho ato eno na se obi nya cold kata flu a e ma coronavirus ye hu no every say nyina ya busuako baako a virus and bacterial infection na de ma ne ye hu wo mu ne se ahra wo no mu besisi na amama akohyeche mu na ntumi ma na ma ohome atua home ye nkwa home ma hoden ohome atua na wonipa no ehe na wo na ne broni beka so wanya asphyxia ohome na atua amwato na nanam won siaro nti ehu hia se wonya cold kata flu allergy obenya expectorant afemisi ye antihistamine eya de bi eboa nipadua no ewo brand hompe bibi supporto supporto nipadua nti Kojak Pro Code eye pa ubenya bi over the counter pharmacy shop ana drugstore ubenya bi hye nso eho ne ye mauve and a light blue okono ifufuro bi amawa menye afei yemfo Kojak P any Kojak F sensitive toothpaste any mouthwash no Kojak P any Kojak F sensitive toothpaste any mouthwash e na eye e pa chobi wa ne se efemfem ne papa na ese femfem krade na de ba aduane ayedie no bi acid bia e corrosive fa wo ne se de sitie example so wudi anka a emreye nnuanom atete sanka twade wo de gunsuom na onom kutu de gunsuom na onom etimi korodu sen fi se anka ne nnuanom no citrus fruit e contain citric acid acid e korodu sen osre afita na hu no ye friend enamel e korodu no we ni kakra obi di vinegar no de agunsuom no anom ene so no nyina ye se healthy e ma wo hoden vinegar acidic ene so e korodu sen no chese ya de pa e bo ni pedua no na so esen ne de ompekra e pa cho no nyina ya acidic e korodu sen ni kakra tu be na sen no ho ada ho e de se sen no aye demineralize minerals na free home nti na wodidi a wo se femo wonum so onwuna wo se femfemo wonum so hia wo se femfemo nti ai demineralize de a ene na wo se ye remineralize sen no eno de di kan ba fa Kojak P sensitive toothpaste ene mouthwash o fa toothpaste ni twuse na de mouthwash no twuse ene saa bo some anana wo twemiensa wo ye ne saa wo nti ya wo ni bi afise ade bi wo ma desensitize wo nerves no ade bi wo mu a desensitize nerves no ma wo nti ya wo no to betimi adidi anum so bra wonte se wo se efemfem wo enti eno pa ho anu afa Kojak F sensitive toothpaste ene mouthwash no na wo de achi wo se eno de minerals no wo mu dewa yesi din esen na ye di mineralize enti minerals no ebe remineralize sen no ama sen na sa fa no ntoma pa efra enti eno so wo di Kojak F sensitive toothpaste no betwi wo sen akosi se ebe ye na de mouthwash no gina wonum 3 minutes and 5 minutes Kojak P ni Kojak F sensitive toothpaste any mouthwash and I dey treat it with sen efemfem sensitive tooth after Kojak range of toothbrushes your brushes ahodo Kojak farmer your research e wodwa so na de ohun ye ne se brush na no den pa no a se wodi twi sen a ano den dodo ebe demineralize sen ebe minerals na wo sen no ho no ebe ma sen ho ada ho after so ebe ma organ na recede betwe akwa akire enye healthy ema esen no wo dentist beka say brush no den bro so no emwa Kojak farmer so why research ehunu ama bibia da na kwa muti wode brushes for abedwa so a ebo ampanifo ne nkra no flexible ne sana den na bristles so na no so mremre kama yi ba bia nuane akase mu nyina kama ema ese clean after your Kojak regular toothpaste Kojak regular fluoride toothpaste Kojak regular fluoride toothpaste dada si twitwire no mane nye no edi nti ne yekasa e bon tokro ho ban o sen no bon ho tokro ho ban na esi tokro nketenkete na aba o sen no ba Africa ka ho ene se pro ho na ma sen na yede
na Kojak regular fluoride toothpaste no kra no yesi wuntokron ketenkete yusu na fasi intokron ketenkete oba oseso ade na eye eno netima kakaye ono frise wonya baabi bacteria na nya baabi awura akose ni hini no mo afen so inya bacteria strains of bacteria ebetumi adi unya ebi wo no ekose ni hini no mo etimi wuram ewura esen no mo kodi mogya no mo na ama o sepsis infection of the blood dangerous enti ya hwe wonu mapom din ye ya hwe wo sin ye enti da yusu Kojak regular fluoride toothpaste yesi adwetwe yesi twice a day enti anopa no yusu anu eboa na nwumra na odi ato aso na abose no be frintokro ho enipa bia good and bad bacteria ewo wonum omo produce gas and acid gas no man kaba wonum acid no enso produce e man tokro ba osinimo enti yusu Kojak regular fluoride toothpaste baby wo man neutralize gas and acid enti de bia na so no strong ya den de bia tokro ma ose ho de bia na esen no nso ya kama ye fita fi kama enkofa sembia emro Kojak Kate toothpaste so enkwada de enkwada toothpaste me pa chow enkwada toothpaste wo se flavor no suitable ma wo no nyesa akwada no twitwi de sia ompene da ofra na wompene edura no pa na yem hwehwe no fe so niso be fa na kotwe ne se ompesa wo bebre pa no a me pa chow awofo bi hu ne se twitwire ye daunting task ya dwuma den pa no ebi mu stress level ekosoro eni ti edi Kojak Kate toothpaste na ba flavor na ewom no ye kama pa etwe nkwada no pesi twitwire okondo si twitwire ono ade ne brush beba se mami daddy brush my teeth na za grown why daddy amount anopa na bibia koso yo de ba ebi ono si ayama nkwada 2 to 12 years pesi bi wo ha 2 to 6 years asa na akoto 6 to 12 years de bia esa no eye kabo yempe o kabo kra me pa cho eye Kojak a very economical o money do so a oto a eso wono so ye free 2 to 12 years eko bi atimi ayusu bi e the free toothbrush so ahye ho e de amano so beto extra Kojak toothbrush na wo de ama oba no na bibia koye di ama wo enti Kojak de yenko enya ne ho no mo afen so me pa cho epu ahuru pa yempesti ni nyina epu kapuka enti uto a echepa pesti bi o ha bedi 1 month we enso be konanim asensa ebi se wo tiketuwa bi wonte 1 meter no kra ketuwa bi na epu ahuru e de ama enti ya okodwomu akai se ye Kojak afa Kojak charcoal toothpaste no active ingredient no activated charcoal eye bidie tete no ya beto si abru body train ya de atoso ne de twe sen fita efri se efisen pa charcoal de nyankopon bo no sronko papa no mapi na me ka se obo ho no ma ne se no nkanka ba se yellow green obo on so medication antibiotics drobinti ne se ahye obi ho no ma iron syrup bojaduro ne se ahye obi so ta bo ne ne ekeka ho ama ne se na ahye eye Kojak charcoal toothpaste efisen no e ma ne white e da ho fita efi na ye kama enti tobi na emo bonus e wo mu ne se bedie senti pop pampa boni bi e pam no enti se aduane si wo na ese na de tum kra ne timi kama no wadi ti ya na wa yusu bi na be ma wonu pampa no aye kama ye mfre 05 31 06 9945 toll free 0531 06 9945 0531 06 9945 one crying so no afre 0531 07 0020 0531 07 0020 0531 07 0020 kan she drangling obenya bi na watu nkra Kumase hanso eye Central Market baby a ehwe Roma Hill obenya bi atu na ye kama ti Kojak product de ukodwa so a aya pebi nebebo a me da se yenso ye da se abusuafo ye da mo ase ne manimu ifri Esberg Glams me am a woman of faith ni no se ma me ne me ba be sesi wanim kama e de amount and wa be ye me kama as a regen so de and no me fa nye hwe be coming to kwa me be bro wan kasa ane no we yigi so and the me am regia you be anade ma me am anaya nye kama to sadreto Davidas Deco abusuafo Deco ni bi wa ya wo yose bonsem mame Davidas Deco bonsem mame ya mi se bi bonsem Deco ni bi bonsem mame
efie sika pa piesi wa kyerɛ me ade pa awurade nhyira wo yɛ sorry na dwumadi edi won so aba abeto so Facebook for me ma na me nhyira mo na mo ba ma ne yɛ fɛ Nicholas Asante ba ɔko no afei no so ɛde ne de aba yɛ frɛ me Oheneni Adazoa Ii19 ya sorry